عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه. عمرو بن عوف أنصاري رضي الله عنه روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Ansariga aytdı. Ansari tip aytkanlar Madina qalahında yaşayan musulmanlarga ularga kusip kelgen muhajirlerdi kabul etkenleri üçün yardımçılar diyen dağmada. Abşiru ve amillu ma yusirrukum. Yani qıvanıgız hem ümitigizdi üzmegiz ısınlıqta hizzi qıvandırısı bir haber bar. فوالله ما الفقر أخشى عليكم الله تعالى من أنت تمن هذن أسن من قرق ما ينفقر لك تنتقن يعني مسلمان دارسن ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ولكن من قرقمتي أي مسلمان دارتي هذجاتي دنيا ننقوبي تبيرلوا ملكتن مولي تبيرلوا هذن ألدا بلغان أمت ترغبير الغن هماق على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها هم هذا أشي ملكت يوضا ملكت تملغندا يارشر هغد بربرغد من انتغان فتهلككم كما أهلكتهم هم الله تعالى تي ularda yok etken hem akıddela yok etirgen mümkün tey بالحديث متفق عليه لكلا يعني Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmeti üçün fakirlikten korkmayımdı. Fakir yaşağı belki qayı bir musulmanlarga faydalıdır, hem de onlardan kilegesege ojmaqqa inir üçün bir yengilliktir. Lakin korkamdı, riziktin hilge köp berilewin, mülkettin baylıqtin. Hem şolun baylık men bir-birigiz men yarışıpdı, hezdi bir Allah Teala'nın gazabına, yek Allah Teala'nın bir bulgan helaketine eleger hegirdi. Hizden alda elekken kişiler hamak, hizden alda yaşayan halık hamaktı. Şoğa kurala Allah Teala rizikte mol etip birha, hem de mülkette mol etip birha, onun men fakirler men bulaşırga. Onun men yarışmazqa başkalar men bana kıbar, tegine minikile bulurga teşteyip, yarışa başlayan Allah Teala helak etip koyurga mümkün indi. Şoğa barına şükür etip, yoğuna sabır etip yaşarga Allah Teala nasip tartanı işleyen.